Na wonim se entro bia ya na no kura bata ho. Oh, entro bia na no. Se Ghana fo de asem ya tag wache. Se wo de ama Tundra de. Won ko an de na tag nyam nyina ye mfa ne tag akabeneza. Ye mfa ne tag titibu. Ba wo twan de Tundra ne de ye de na hye wachi se wono de de de. Den ya. Wa wie nya se ye den ya. Wa wie kura ahwe kura be nyam waja pa de. Na misi eninicity enti no. Sa ne nkofo ye de e be kan because of say said the ye adwuma no anytime ya ye kɔ ye ba ɛna me share YouTube na ase no so na me na ɔno ene other ladies ama Tundra Franca Usa Abna Pokua me no madwana me ne manko na ye ha nti me no ɔmo ne move bom pa time and time bia nti nkɔfo hu say time na ye bia ye nam ha ye kɔ ye nam ha ye ba no nti nkɔfo adwene be yomo sa ba ne nyina echi no it's not any problem bia so what I say. Mema watsena sesei e de ba joba time so a na wonim se ene asem di ebesi isanse ne ye won komobo na branche na wote manim no ono ofiri kuma wudnum ena okoye ken e wo YouTube ho aso ha o sesei wo saye adwene wura otonnam nti ye ne ye nkomo no ana o hye nti twan me na me twa me ho enye maboafo nkrato wura Eba meyi adwunira no e de na kyerɛw. Ena de asem bi a wo bia fa comment no fa comment section or e wo joba trend YouTube TikTok na me da maboafo ase oboba village and apartment poku ase amamfom e apartment bi a okoho ba da bia me kasa wo han dan a wa han abeka kyerɛ fiura se Father in mobi na onyi usika enye omoba money na opese otena oboba ho eho eye kama weekending fa wo honeymoon fa ko ye number no na etwagu no ye ma ye ya ye nua be ma ya de nyina Fred na agimaya dodro na ta frɛ no chinchi na etwan ye ma no akwaba arante me ma akwaba ye na wo ho te sei nyame adome ho ye pa na we dey want to show am about so t-shirt nika na mpabo eze what said that say minim say combination say wa bo ato so ankasa ho ayefe na bibi wa akirara bibi ani akire wa na wa bo ato so say bibi ani akire say me ba wo ho nti no okay na atwene no say ekose nyame adom kakra ekoso na minim say we start wo kuma wood di be say more than 12 years and I started okuma wood nti wutwitwa asini ni bia oh twitwa bi kakra megusutwa na wo okuma wood na wo ye utwa me character na say na omu di twitwa oh I say movie there cast wa ebi wa benya main ebi wa benya supporting ni ade kuma wudu na amwa ntina se de bia hande sika ne nso mintima me mfa nko wura nam ton mu ana oh kuma de boa me sa boa mpa se me lifetime na adwuma amaya no okay nti boa me paton se adwuma de wo ya na wo tre washem na farming no ade a manage ho from nkwara brem nti no de me yese me de no so beka ho kakra na no so boa pa oh no so kakra nti anam ne toni sini twa no de ayi na ekopa ni nyina boa me kakra because manage ni nyina manage ho na me hu ya ni se pa YouTube no so de na utimi copy YouTube was an se ni nyina ye adwuma an se movie adwuma na ye no ye wo branches a obe ye movie sa de beko obetima ye movie odi beko TV obetima ye movie odi beko YouTube obe ye movie odi beko ha nti eno so na me yes anya me so me ye short videos ne series kakra na me dey akọ YouTube so okay in the YouTube no na we comedy and say we comedy and tragedy and the story and everything dey it's one kasa no we an actor we comic actor na say we dey me no
Me kind of me shut down here comic actors but yeah na means me akwa say comedian you know e bi funny say e bi so funny say and every time I yenye any brea and then every time so e bi a yem fast stress am kotwe bi enye bebre kotwe bi e meta to nso a na matwemiti apie o matwemiti apie nti YouTube no what na ho fi be say YouTube me shall say create YouTube content now 2016 2017 and me shall say me okay and so aboa oh and so nkakra nguso nkakra me wadwuma doso wanya ne saa enye yi se de nyame kan ye no saa na o se edi so ne ye no na ese mo ya de ne me bia ba wi ase o me sheda ntem ase na ne menya wi de wo beka ne nyana wonim se mo na mama ma ye o moto no mo ye mo no aso wo bi say de ano odin o da bi me pese me buso asem ni straight ah de bi sa mo na mama ma koye o moto ene wo mo yem no wudi tuma na wonyintu me pa cho minjintu adenti na wonyintu de ntia minjintu ni say machine ye de yem ne yeto no ye ni bi ene no so ye mo ho advert say oba akoye woto ana akoye oyem enti enye aha enti chiri minim se woni bi nanso me hwe ade bi a wade bi a obetwa bi a wopo oba ne to ye kese ne nufu ye kese enti obi a ne to sha ne nufu sha na oba twan ya wotu enya de abeje no oh enya no kre enya no kre hwe me channel no ma ema ewum edoso said ye woka for ne do said ye woka na no kre ebi to so ebi nso to nso wo mo to so ene do so enya wo ne do so na de ahun say ya na enipa epe ade ehu ahwe aka and this to kese ba ko na dem kura na to koto ane ye five concentration no to kese no so nti na omo ka ne sa wa wo ye nipa personal woni je to kese nya se me se de nyame se de bo me ene me nkwala ble me bia me tan na me te to kese fo woni to na te amene to na tana free me nkwala ble because na me te stadium asafo side o me sisters mo ne me ma me ma na no to for buy ya mo ne ma engineer senior quest cam like omo to so okay anti ya de na yetim but enye se enu nti na me nso me adwuma makofa to budget ye se de me benya aye no no an se e wo hoda dada wo na wo de ade no kura me hu se wo na wo hyase wo Ghana to kese sanye ma na beba TV so to wo kasa meje atum wo na wo hyase wo kasa meje atum ba ma me nchiro se kuma odu ho no ne wa to kese fo bibire kuma odu na nkrofo attention ni wo enti sa ta no mo na mama attention na nkoso but I need your mama attention because I tell my sister Porsche sorry and Porsche where you full loader and young kwala load na minim ba e di sa time na o ye ntimi anka ho asem ba na chinchira twa nko e be ye kakra bi so for okay wonyom bi a wo boy ye friend say shakara wa hwe video no ana won oh ma say you do me ana mtwa there utwa wi a we edit we wo hwe oh ma hwe me ta hwe me e bia to da kra me ofia no mo bo no TV so na o hwa adwen be na ye ba utire oh say eye nwoma da senkofo de Germany ti me hwa me hu say oh nkofo de Germany wo party ase wedding ase engagement ase and say ye de gi ani because kro no ma ye hye aha nti sometimes one jo ani kakra one hwa de hye adwendwe na no de akowu unim se o video na utwa no ehu pa ana wo hwe ne sa na me video be ehu because o video na e ma na hye leggings na wo mom do mo tonko an ne hwe camera na wo hu ne sa oh dabi enyo mo tonko an e bi o mo to o mo to kana okre okay said the enyom no trend in city no sa na wo se echo because I say asano enyom no e danceable enyom enti se oba um no de sa ema no mpia bi enyom nya no mzuzu but the moment all sana enyom ehu na ye you know se man o de 20 ne twa ya o mom to nso ne be 3 and o mom to so ne be 17 accept it me boy accept it na wa sheda mom wa she leggings a o mutu ne be yi o mom she draw so kra mom do mutu na kire camera no eno no adwene be na wa kire nti a we yes video no dabi I say enye se mama ma sheda enyo music video na yetwa na costumes a o ma de aba no and then obi dressing there ho no man ko direct ho and there ye nipa na tade ya ka cho se bia wo ba obesa
Into what atade a sha obetuma de asa. Say facility ne kabansenti. And you so yes na we are mistake. Na we are say Ghana has sex eselepa. Sex. Sex say. Sex and near be a fast and so obey ni nufu ne to no. Unsa woton aye topa onim. And no dia menya we because one say ye nufu ne to. Na se no bi na woton. Da bi ye kata so. Wo hwe video na obi ashatade. No be na woton. Oh, na se ne say wo kan say dia na we nyame na me sha ase o. Una wo dia papa. Music video me papa Shatawale ne Stone Boy ne sa akode mo atwa no. Shatawale no mo de ne ya na man ye slim no mo hihye sa je string panties ba wo de ukofa mo to so te sa ma Tundra no wa mana she leggings no wa sa mana dynamical bi e be mani pa hu se ampa de wo be Tundra na be say di no na de mana na me pa cho da bi mi hu no de sa dada o na de ne ba ye me pa cho se mi hu no wo na o de ne ba social media no so ana ho de cho ti ne manager no me pa cho yes manager for so ya mo sa hwere me eno de na atesam ne yese na wo so oh media menye manager metesa me manager konkoro na metina han ka manager konkoro enti me yes pie kura etimi dane ne ho hwibia na manager na mu ahun say sense no mkeka no ya na nokure ni mo keka manfo keka no de tiente eya na nokure ni ba de tie ne say wo de gina ho na me gye maboafo nkrato aba ne chinchina atwaye no ho say asem nokure onka ozo de o manager onre enso o manager ore pa twen me be basisia Zaba makwa bebiem Vikers Kitchen e wo New York USA abrutin mem me se aduane bi a wo pebia a cheke abrabransa ne anom se o me ya be ifo aduane o mo boa Vikers owo abrabransa ne jollof special bi o wa wo frɛ na homa e twagu esu a obeye ama na asem na mebusa no be me onyanyima no enti menyanya ebusa ma me se musa ne bi me se oba no ansa na wo be ma no they all pass by kura no eno kura se gise mo de wo e ma na chirika fom enye yese gise mo de ma na chirika fom asa no kura bi anim ahun say movie adwuma no se de sitie a enipa wo abontia omani hu no and akwai say wo ye adwuma e ma na mema gum bebre enti nkofo e pass sa comment ne say do pa chese enti se de ma hu fe enti ne director bi mi bia na BBC but enye sa na tie se ukone sa ne se ne adwuma bia nka o ma ne mema wo bia no mo bia adwuma na ukọ banga ho na be hu ma ene mema yie ukọ hospital sa ho na be hu emma yakọ wo de yare kakra na yemfa nsuo nsi so oba bi betima be wo pane wo wi aho beto eho emma me ba but eho no yenka enye no na meka enti me ka a kire wo se saa yese ne atesem no enukure bi anim but eye den ya movie ni timi ware ebi wo ho movie ni but enye say because o say me do twesini nti no chinchina ma me ne wona na enti obeye production manager so production house na enti wonwi bi da wo de woni me madwuma no se de mesi ye no adwuma ye adwuma ena wani abre kwa ye adwuma enye ho ne de be ye nwensem Sebi. Ya wo ye be bia ye be wie bia ye ho be bia be wie bia. It is all sport will be so be na after production. They will be me after na. Ukọ sport ai. Ukọ sport so ukọ akunya wa awasem. Me to me dia me nkọ sport nkọ chakesa me kwa akopare. Eno ne nyame target am de ye adwuma no. Target ne se me nya adwuma na me mpem sika mfrim. So what ya say na me mfa nkọ de me de koye. Na wonim se entro bia ya na no kura bata ho oh entro bia na no se Ghana fo de asem ya tag wache se wo de amatundra de wonko an de na tag nyam nyina ye mfa ne tag akabeneza ye mfa ne tag titibu ba wo twan de tundra ne de ye de na se wachi se wono de de den ya wa wie nya se ye den ya wa wie kura ahwe kura benye mo ja pa de na misi enini city enti no sa ne nkofo ye de ebeka because of say said the ye adwuma no anytime ya ye ba ena me share YouTube na ase nso na me na ono ene other ladies amatundra franka usa abna pokua me no madwana me ne manko na ye
ha nti me no omo ne move bom pa time and time bia nti nkofo hu se time na e bia ye nam ha ye nam ha ye ba no nti nkofo adwene be yomo sa ba ne nyina echi no it's not any problem bia so what I say enipa de obeka na me kan ube explain na woni ho na we nyi ho ti de obeka ti woni amatundra o tina joba trend tvs ahwe camera mu aka say woni amatundra nothing so woni mzaza ma kan enye nokora wo de obeka ne se enye nokora ebi obi nso be fa ne se enye nokora ba obi nso wo ho a wonim a onde obegye de that's me cry there so we miss akura nkanye yem fa ne se be 10 years di enemy me hu sa ba yo bi na ho na be mo bi na mo nesi sa akura yo kwayi Tundra ne twan ba nso be ye onwanwa ebe nwanwa se akwala bi nam ha ne ye kase mu me no already o ba dada dabi nye wono ne ba mu me no na mo awo sa akwala na wo ebe ye onwanwa en shedan nwanwa bebre se obi na eka awa wo de wunyi ntu so obi na eka enti nipa no enti wo kura betime di na ye tie kura to da wo ho na obi afro afri so nwane se twan ge bi wo se ge bi wo ha ye so wo ba no ne ba no woni na ye si we wo ha and ye nsema manfo kan bebre the thing is ye ne yadwuma we ne ye no de bia obi pe wo ho asematie obi pe wo ho asema dai aka aha ensem no so de wo pa atia obenya atie wo pa aka obenya aka nokre no e wo meme ho wa ka bia wo ka bia nokre ni ho nokre asale din gro abefe na fo no ho na ye movie apart from movie no na movie e kra no ye movies na ye no ye mfe ano ye mfe ano okay nti woni me boy answer YouTube restrictions no and no maybe wo ha wonti no fe enko wonti me nti woni me boy ha boy amatundra adwuma na me ne ye ne private affairs and coming ho ene mo nkoso nya adwuma na mama me yenti asembia wachiri because meti asembia wachira for ba na fabra we dey meti for moate wose meti asembia wachira me mfa maba amra na fabra nti meti a me de maba ebeko o ye fada bato am ye fada o ma yese e ma doso Debi wa wo be mem wasini mu ma o mo doso o mo yese o mo doso ba o mo do de menka e ma ne mema bebre wa yo ba ho ade nya nware ye nche ba wo ma bebre onye wo ba ho ade na ma bebre na wo no ma wo no menka sa me ni ma bebre me se me wo emma wo ba na wo ne na wo no bebre no da be na fesa wale no se aware de e nyame hyehyeye na aware kura ni bible nti aware de abrabo na ye bo no ye wo ma fa aware personal me nhye dan fa aware personal sa because eye oba ne be ma bia ni monyam but ne mre nso na apepere wo ho a obekokọ ware akoye mistake ne se me nua bia ware asisi a na problem aba entimi enti aware ankasa no eye but time no nso ya ye enforce Africa for na mo force aware usoro broken heart me nsoro me kra broken heart de minya me nsoro broken heart na de tie ne se aware ankasa no ye bibrem ha na ye so aware so na ye ha ye mamo ne obaye ababawa osisua akua ware yo no akofo the pressure akofa be bi na be ma na betete na akunu kwaku ware no akofa oba bi no de enti aware no awasa mama mama ne nyini duru ba bi ye matured ansama mama ware ti wa musese menye matured aware unye matured aware aba topam de me matured ba wa ye matured atopam de me matured abuawo na matured se de me amesi so atopa me ye matured tuti me bupa and me bupa na so hwe se dem titi atopa de mentime mu atopa na nkanya me azisi me but me nyenye matured and be why I know the afi na me guso e build normal me ti da be na be matured aware de nye da be asemo aware e na me kire se aware ankasa no me pese aware nya de a eye me target in life because nti o meya wa wo mo say I believe say mawo mawo nti wo munyini na be me bi so ye to pamu mature say de waye na onu so bebubu wo bi wo so na wono wo wo a is their own wish me ntimi decide ma me ba me do abasasi so de nyame se me ni se me mo ho ban me nhwe wo yie empe ba bi papa mfa onsi wa bra bo aka sani obi timi wo ne ba na ochi so be roman sister roman father na no so be ne dey ntimi ne hwe enti de aka de ehɔ no de enye me ntimi control sa de wasa me yama wasa father na me try se me yama
So unim odi nyame di. Oh nyame di nyame di pa. Nyame se eduru me be ma be jani na ne neja ho. Wo kofa ne yene no ne na ye ho na ba ko. Wanka se abrante a wabo tintin se ya wamma watopa ho ahoden fa bubu atopa ne. Wanka na enhye so. Se nyame na wakan na Paul bi nso be kan se enkebe ya nka mo nyina mo yase. Paul wonye nyame o. Wose enkebe ya. Se Paul nye nyame de ne Paul nsem obekan ne nyame adifo nsem obekan nyina ne nka me mfa nya adwuma. Paul wose enkebe ya wan hye wose yese wo no. Enta wari anya nhye. Emfa wo ba. Wanka se ne obi nko wo. Me se na awari nyame nso so ye nwo. Okay. Emma ye ndore sempo anu anua. Okay. Wanka se ware na wo. Media me nti bi sa minim se ebia me na me nka ne yi a minim bible bebre sa okọ asole me kwa sorry okọ asole be me kwa sorry okọ asole be me kwa sorry wa asole din di say so ma sorry di oh some wo ye Christo am ye Christo din me kwa asole me kwa Hilltop Pavilion Ministries okay me so me kwa APC ne ya asole be APC asole be APC di minim say duro APC sorry Reverend Obofo ni full name the same Anointed Palace Chapel so for the Reverend Obofo ti Reverend Obofo nim say wo bubu atopa and no de wonim de tie ne say asole na mekọ no me ekoso minyame true na sorry but my brabo aka ofie de because mekọ asole na ohume me bafia wonim de me ye o ma no fa bi nkọ asole da me manye obi ankọ asole da ana umdi o ma me echi na ekọ enya so umdi o ma me manye obi ankọ asole da adentia eno de enye bia omungwa me na me kwa sore ko bompa ya bom ho ban omusu so omuntimi nkwa sore na bofo nso musa asa ebi a wawo na wonya wadwe so be waleda when the tennis aware de me sofo untimi mfo so me say me nkwa ware say ye adwama monyi nti won person be bo adwama nti obetimi afka kire me mawo na ma wo awie me mo adwama biem I said o mo biem I said mo adwama biem fi se mo wie me mo adwama biem o last born was say wonyine kakra be say wanyine okonanim we kasa obi konanim anche so wo be 12-15 wanyine ma menye mabo afon kra to mra me ba be to ankomo ne so mesama wakwa aba biem ene enkomo no ayede na chinchina atwan okache mse nidi ene ne honam se obetina omama musampa nidi ene ne honam ene ne sudin na wafa no nanso awotutu ade uduru makonyo nso a die wo mpese wo beka kora no e wo se wo ka nti me sai ekọ na mene na akotoaso na na agimai awo na mi hu asama se kura mi musa obi kire se wo hu se wani agin o mani nya din o ye twan ti se udin no sai din hwan na de ma din nyame na de ma me nyame na di twan ma your gospel name Bible any Bible but gospel name asin ye nyame din sara mpese me kire o ma me na de ma nya ma me de ma me nyame na de ma me wa wona mo me ana me bo ho mpa yesre nyame na nyame de ma me se fa chinchene twan nti nyame din se wonti ase nka bisa nka me kire wa se mo se nyame din am se din ti se ase tu ka se Emmanuel se nyame ne wo ho nti chinchene twan so ase kire ne se ase wo for ha bi mu na wo pese wo ya de bi na wonti menye na nyame kire wo se chinchena ade kro no betimi aye nti yero ho sana ti kura ugidiem ne be yeye ti nyame me bo mpa for 6 good months 6 months na nyame de sa din no na fasting ka ho fasting de ne bi nka ho me de den se menye bi da fasting de den se me fasting ai ne to da sorry kra ka che se enye fasting na me ye bo mi tirim kuma me be so me de ma me nko na menim answer de tia ne se enti ya na se ye asole man ye bibia na mu di blame no koma asofo na mu ya mistake hwe members ye wa asole mse ye nipa 100 kra asofo ntimi ni obi a chima hwede obi a no fie o oni mo obi kra fie very good enti wo de asole dem wo de waka wunyam sem nyina wie papa ya dia tum nyam nshira o ba me asole na me firi asole dem opia me na minim dia ka me nim nyam enter fasting de de ne se me fasting yemra kumawood mukakra eze kumawood na egu ana da bi kumawood be da egu kumawood ye ngu ye gina ne na so sa kumawood na eze se moja sini twa munya na makogo YouTube no so ale o de okase ye je sini twa bia oboa sini ye twa na okase ye je sini twa nyina kogo YouTube no so a so obi kasa na me hu za se
sabi won said nim dey bebre about sini because YouTube na platform e dey ton sini. Okay. Ya dey ton adwuma bia efa wo create bia content bia YouTube ye platform e dey ton. Enti you can choose say me dey me movies am ye nyina no. Me dey be call YouTube. Okay. Oko America ye won kofo bebre ye YouTube content a omo ye adwuma a che say ye bom din more than omo Hollywood twa movies no. Okay. Nti sa na tie nti ko odi enwui. Aha ye gusu twa. Aha you twa bi ko YouTube na wo kana ye bi ko DSTV ye bi ko nti enwu ti sa de manfo keka na e bia wo follow trend na ekwa na e na be o sa go because na wo te Ghana na so ko PC wo krom abeto abehwe a wa ko PC na to kra wo DVD e wai DVD kura si ebi ma biem enti ebi ma no ekwan abefa so ahwe movies no wo na wo so hu ti wo sometimes kana nka ade beto CD 1 and 2 ebi abe 10 CD 20 CDs mutimi twa kra ko si 10 che wa pa 10 o se ne de enye common sa ma se mutimi ahun se Ghana e still yente movie ase bebre o se movie e part 10 a ukọ Hollywood e movies a omo twa ebi kra bura ebi kra mtwa in seasons ye ka seasons a enya de koto no na part 1 part 2 and the same as part 1 part 2 they say ye de ya na enti ase and won ti ase se na ye series ni YouTube wona se same se kuma wood for moko no anya kuma wood for na ko de Ghana movie industry moko no de ma me sector on kuma wood ni se esa mu di twi ne kogo ni YouTube so nya Ghana for ngwa na ewe ewiase nyina ahwe bi na twi na modi gu obebere no eboa onim bebe oka say the twi ne on say anytime bia no Ghanaians ye underrate ye kasa okay twi ye major kasa okay se wokọ Ghana ba bia eye dan a obenye nipa bi wo ho mo titwi anse firo a brofo aba ansa ye nia ye kasa ye ka bi te se bia awza dagomba dagbani frafra ni ade no ha no so abebebebe enti twi no wokọ India fo ye movie e wo mo kasa Hindi travel ko US America ba bia Germany fo so yo mo kasa very good Spain fo ye no mo kasa language a movie it doesn't matter okay but the good movie or the quality movie na be e matter yes and grofo say kuma would for the month brofo oh yeah te brofo why na say kuma would for ante brofo and the kuma would for that first nju won hwe kuma for movies bebra o mo ka brofo is a miracle cross start no mo ka asabedi akon no mo ka brofo enya brofo na no mo ka asabedi akon te brofo ba mo time media me say mo ka brofo oh the tiene say brofo na ye mfa nye script no enje say ente bro but ebi mu still ebi mu ye movies e ye brofo na kuma would mo ye proper script e chema ubia yes, na script ni kura director no kwa na o ka say try begina ha kodan awoka se de esi dan ka wunim ti fasa takashi ni dan ka na mo ye script chema ubia mo kuma would mo matwa movies bebre be ka asam ya awoka ho a kire o say obekose na script no kura ebu oso bebre okay and I don't say the ya na ma me kan sa me ni say ye wo enipa bi wo ma e bia ono na enye saa de no okay na obi ko hu ade na ode ka asem because adwuma bi emu tre no na nkofo obema omo nhyɛ da nim hu nim de nso omo force so ombe ye adwuma ne bi because obi wo ha obedi director bi echi be 1 month 2 months 1 year wasemate mso mkwaye director no wakɔhyɛ ba bi no wabobo ankofo ano no waye enti sɛ enipa ko hu a eno no kakra no nkohu na enye no eno na nipa beka ho asɛm aba dodo na ye no na nipa forget it enti de oka menyi wachinyi bebre but enye saa na te okay aha kumo director bia we professional bia wo ye adwuma wo de artist ni ye adwuma bia ni ho a wo ye adwuma oba ya bia hey wo gina ha yese enye saa na te aha enye saa na te script work script okay mo ya de mugu so ye nipa ti se mu se ye wo se ye bom abaso izanze mo gina mu wo YouTube no gina mu ba bia na me hu se t-shirt bi show as a t-shirt Red Kingdom I am new movie amedeba Red Kingdom afi na be premiere na 6 July okay ewo ejimo okay ti afi na ba kra ni one so ehun sam ti say ehun sam dia bibia de na kwam a very nice movie yes nkyere nkamfo no ho nti no ye nkasa bebre duru ho na de wa pay ticket na waba na wabepe bia bi me de mintimi mpe ticket o sa me de obre me ticket me de me ni me crew de o sa obre ticket o de wo hia ticket nti wo de
ti dru hɔ beba em say eyi nsu wom pa akasifuo wom ejako wom mata wom makafrane ena me de mintimi nko kasa akora keto bi hyenchen ho ya babo bra pani wa ha wa babro me wa ha wa hwe wa babro me wa ha na me pese ye de enko mo twetwe ne ba wi ya ne sam pese mbusa se yese wo ye Ghana movie na characters ni bi o Ghana ha o mo betimi na o be call outside bi a Nigeria e bi a Kenya na wakofa wo mo na wo do mo abaye movie no ha okay me da se but o mi so asem koto bi ansema yi wa no emusa ma se wontimi emusa ma se we den kai ya de koto emusa ma se mabusu me ye host wo ye me guest you have no right to ask me question until you me question but unim baby ewi ase ho no kre ba akopenka wo ma me bisa ma se nka enya asem se me bisa wasem o but I answer na wo de ka fam e ba se me yi ano mete enti se me wo hoyi me artist na me wo ho na ye invite me se me mra ebia Hollywood Bollywood Nollywood na me ye movie a yes me kwa na asem amenko no de se Ghana for because nyame ehira wako ani enti de ono furu aba ha de nyame adom da bi se de bi wa de ono furu aba ha de nyame adom no adwuma na ye no obi e international ko se Nigeria ni free Nigeria ba Ghana hunu so aba international okay Ghana so free ha ko Nigeria hunu so akọ international enti se ye te ha na ye viewers na ye bom pa ye se ye artist o nke benya na nkaja ko wo America ye movie ye benya na kwadwo kasa wo India any Bollywood ye movie na se be ye kwadwo kasa do ye India movie wa nti o ye India bi enti ebe ye de se ye artist no akọ de a adenti obi so artist ba ha nye ye de be ye de ye nyusi ye de na no bro me fire ha ye nya ne sa adwuma na ye no ye penetrate ne kan ko ye te ha na idusaba idusaba de otwa Beast of No Nation ebe sheko forigua ebe twa movie kama enam so ye nya Ibrahim Ata ebe nya striker na se no enam social media so na ese won de ya se ne ye adwuma one ne se de wa ye okay oh you okay pa you okay pa emre pem ne afa ne brem na me ne monko makakra so wo enti papa iba ye hwe yenya emfaso amfiri nkura no wotima boa Ibrahim Ata enne hwe bia abo yedu na am nipa Ibrahim Ata so betima abo mo Ghana ha bebre very good enti adwuma bia ye bia no ye pese ye koyanim enti se ye nyan se ade na Nigeria ni betwa movie ade na betwa movie Nigeria ni first na ye papa samonyame che okofa Nigeria for ba Ghana o de Ghana for ko Nigeria ko twa very good enti mi hu ade bi e wo ho enti na me ka sa me nsem wa me nchechire bebre because you go explain de wanya na jo so onte wase no ye de onte wase enti ye de ne sa ade ne enya de bone enti ya Ghana mra okay emfa banya asem mma okay emfa watimi waka me mma na sa ye won kwa na wonte ase de a ye be koso aye na omo mbeti ase na ye de omo mbeti ase no doso okay enti me sisi ameti akura me try say menya Hollywood actor bia sha say ni twetwe ho ma me so ne be ba Ghana abe movie yeah trains adam yeah you go super we dey ba so ajoba trend ye so be dey yeah mateme da wase me question last one am busa na watchi mu on social media so nsensem bi kokoso ye nua be ma Samuel Edu Frimpong unim Samuel Edu Frimpong unim ne background unim no sa unim medical IMG medical okay ni idiankasa no okay ni random ni medical na media mi nima me de wonne ne yere nsensemi o be ka bibia fa ho normal such a life won say oba de oba yo oba o person yes oba yo oba o person o kire say the person say Bema you can never ever trust a woman including my mother. Yeah. Yes. A man to say yeah, mema. Okay. But mo de ye betimi ya trust mo. Bema de yeah, what's what do hu nyina akura to me so. You dey also trust me. Yeah, oba. Wo kura nyame afefi am ko fa me house girl ba woni ne bedan me de me nyuni. Me no say me yere ne na me no house girl da nya bone. Enye history nya story. E mema bebre okrum ha bebre awale mo house girls ne ade. But wo ba wontimi me house boy na. I say e fat bi e wasase so a mema de man person enye mema de sisi ma sa na nyame ebo wiase no ebo mema so what you say se me yere ne na se me bodwaman e bia me yere no wa wo be tu yet kama
na ma bodwa man na wo cheme na wo keka ma bisuafo nyina atia yesim konwa ma me pataw na yetena ware ase but wo ba wo ko bodwa man a wa ho ma me kura ntia ase ma me ware obiem okay enti wade bi wo wiase a oba enti sa de oba bi a won ntia ase bi a won ntimi ware on forget ware oba won gintum se wo kunu ya adwaman wo kunu betima afọ wachi forget it because one anya ntum sa da obehun ebe how ama wo be ye no ma eni kwa se wo ye nyame ammo be ma bia ma oba ba akopeda oboye ma me ma say be ma se be ma mfo oba ba akope nyame ammo be ma bia sa oboye ma ma say nyame de nka be ma bia na at least kan wafa kura nka be ma bia wafa oba 5 6 7 8 9 10 is the fact mum be be afa ma adu mum pe no kre oh no problem owu o twen mu na stroke owu so twen maame obi anya be 25 years ono oba akra na da wanya stroke wawu ya wa akwara na wawu owu yare eye nipa wonfa so de a nyame wo benya unya okay do ka say e ma sam na be ma wanya stroke bia is never true wadidiem kurati ma wanya stroke. There's a fact I was every time was a mutichi mama and mama motiasia. So Qualatiasia, but Africa had more than normal see ye youth no. Sir, what year credit to get over Aba. And Tiabano, who's what the 1 year so, about the 1 year so, and the 1 year so. Now, Compra, but no one's a quack, I do what you would yes say, one kind of cranning tray, and what try and your mamma and me, Ghana, I had then Ghana promise and Yami Brim, mamma and Nanum. I don't mind. One kind of crack. Omudi nyansa bebuo abebo bede mfaso ne so mpanifo ne omudi dimi ya Yesu ba ye no kasa wa bebuo Yesu kasa wa bebuo ma wo nye Yesu fa no kre wo ba fa ne same ye wo ba magimi nim nyansa tu be kasa kire ma bebuo menti ase ye kan no kre ne pempe ne kire me ba mo nka no kre ne nkire ye enti abasa mo ma ye bre ba sa mo ma ye hu ma wo ba ba hu se oba aware na wo kɔ no hu ne se wo kunu ye de obebɔ dwama wo wachi wukunu obeyese be ma wuntimi no oba ba kontena for 50 years never won fa na chi woye hwanye o eye no wonim enye radio he awo de asem ato me enye asem na ato edu tama die hard fat no e wo se ye ka kire nipa se me ma be sesa ma bebere be ma de be ma be no wo se wote Ghana ha a obetimi ne gira tena 30 years on fa na chi da. It's never true. The crew members here were hanging I member. Ye wie nkomo ya mebusa wo mo. Obi wo offer one kind of credit. One kind of credit. But the nani e dene no, obe kind of credit. Okay. E ya de e wo ho. Say enti na esum wo polygamy ye gitum because the enti na polygamy ye gitum wo mema side. Na enyi tum wo ma side. Yes, sisi. Enya sisie oba emfa wo metoto bema. Okay. Sa wonam na wo car type ya na obi o car boot na wa jack na wa jack wo car na apia wo tire na kopompa de abehase obi na oh bro please can you help me oh bro you want to help me oh my god thank you enti de wo kanyina me de me komo ba wi ma be ma enye wo ba ni be ma de wuntimi nji wo ba ni sa ba de onye be oba de je be ma di enti medical okoje wo ba di ti na wi ni se ya oba di woje ne yire ni di on say odo na yire no e na oje ne yire die no hu se na ade nyina ode ne ebo bra no an say sisi no asem ye ntimi kan bebre because yente oba na asem enti o kan bebre a wan kan wo defend akoti bia be man kra diffo but an say sometimes no mabu ha na eya say e ma no say be ma gitum say opel na especially wasa ye ho ade kra no te de na mo fa yesu ba onim bia kofa ne de na ba nyina ne say ebia menua medical ya de bia wo pentina or the agent. But ade na me ya na wo pen me mfa nja me. Okay. Eya me how fanesa na bom paye na nyame nsesa na me mfiri ho. So what you say? Enti because I mean life no enye izo. Sometimes be ma kwa wote wona onim pra. Ase wo yire na onim pra. Me tiefo ne mahwefo. Niema na brantie wona me ye no mesade na babiem wo pese o ka tem se bemma o te ho na wonnim pna kwa na se bemma bia wo wagire bia nim pna bia onye yie bemma wo wagire onim pna wontim nye yie wa brabom da me de anya me na dabi me ba o se de wo nim pna anya pebima no mesra mo bemma wo wale a emfa pna wo yire chi wo de wo pese o kon asem se me kan asem bemma e wo so fa pna wo yire chi I'm telling you the facts. I was a member from Puna one year. Yeah, 1 year. Me na me catch it.
asofo nyina o ye sofo na ye sofo na wo fa wo gire chifa mpran enya bone o heaven no man dey kwa heaven sa no ma we nka ho adwamamo nka ho o da bi adwamamo se adwam na adam yin vo mo wale ma han o mo wale ma yesu oh nya me de ba na o de ne be share ne nsa o na o ye adwuma the tennis po eye yi fun ade ma adam bo unim sometimes utim na o yire te wo ho na enoma bi koso bo nse wadwene mu ne wakoma mu no ase abufu ne tan ne hoahin bi abehye mu be ma no enti se wonim pra empran be kokɔ abufu na to agu a wanhwe ya wo yere no kra no wo mfa ne nipa biem enti se nyame boa na wo mpran ne gi se abufu ne tugu wi afi na wasa ba yere no na bibia ye okay enti se wo ye wo ba na wo kunu nim pana wo big problem pebi ma no ba pe ma no ho se okɔ a omra okay be ma akwatwe practical faso tika so de oye kwaro nto tao empran de yentwe ntinka so ana akwatwe so ama empran no hu se wo yere na wonte no ho ase na je sa woni ajaguraja ya adwene se be ma wo sa wale blue green yellow brown sa na waka ene me kra mente so ye sofo na asofo ebi ka no kure no ba nipa dodo ne mpe but ye pe sofo be kata sam no so na waka de emoa wo enti ene wahwa hwe asema mekan ye YouTube ya bayi mako university mawie manya adwuma ye oba na ko university wa anya adwuma ye ye bi shan say ye nware wo maame no papa ne we maame ne papa ena ware yo as target ne ya ware ye na kwara ba be 23 24 25 no ware be man be 26 27 no ware sa ware ye no intimi ngina ebegu okwan o said the medical dey egu so mo ye nkora mienu ebi ati se nti ebi wo ha se enkwala na anye mature do no ma wo hwa ni pedru se ya no wale ye oh mimi de to media be ma de nka wo be 45 wo kona yeah chai satan why na 45 na life begin at 40 na what started at 40 na 5 years abeto so na dey prepare ye no dey aware now life begin at 40 no te ase me dey say na mate no enti na me say abem na bi me busa o te ase me dey say na yes life begin at 40 me pa church dem ase se wo be ko school no 40 years no na wa ko school awie na wa wale na wo yire no ma de aka ne se wo sorry no wa ko adwuma no wa ba eno na life begin at 40 na 40 years wo ko wale a ta be na be ho ba school awie ama na be ta me na be ho ba school awie nyame ma 70 years the 70 years medi 45 ma ware aka say aka 25 enti mi wu no na me ba 25 a menya ade na onya adwuma anya adofo ena me de me nkomo twetwe no me de be me mpese ode baba wieye me de baba wieye ye nto aso na me se me de me nkomo me pese youth no te enoma bi ase wa brabo director mpacho mpese me de me nkomo twetwe no eba wieye wo dwane sa de ya next time no nto aso edu de ye nto aso de no nti me patch edu na ba 25 anu aya de oh normal sa akora eni on papa wo ho me papa wu dada o maame o no maame kwado wu ntem kra o maame wu ye na wo say me maame wu ye na me obe 22 23 sa okay yeah me de asem na wo kan nyina me nim asem me ka se wo se be me bi anwale entwempena be 5 wo betimi dia wo prefer se ba ko pe dia be ma o ba ko ube wu ntem obe yale ntem obenya problem tem bibia ntentem to ahwe atete no ne na munyine kyade na yeremu enyi tu ye 3 ye 4 ma me ntwa me homra na ye ntoa sa nkomeso meje nkrato me ba sisia ena die enkomo no aye twan se me guest no edin oboba village and apartments e opokia se amanfom se opa apartments emu apartment fa woni kire ho weekend da bia me ka se air condition na bed no eye queen size na okoda ho a no age vibration no egum nti etwa won entafo straight free number no ne hu obawa village and apartment na obecho atuye se de wo ka wo ma asem dem se wo ma no manyinyini pa oh yeah bia nyinyini me hu ye e ma na wontam so ye be ma kuma would nyina from A to Z so na wo ye na wo be 30 yes me manyini me nyakwala oh manyini engineer say me we na mo 30 years ye me da o me wontam de se de nyame ama wato pa buo ho ahoden ye no ntine ma wo ntam sana na oh enyesa ahun say ebi na me ka ne say
ansa awofo bi wo ho a enokre no mo nka nkyere omomamo me wo ntem enjenje ma me wo ntem ne se me no saa time na me kofa nyinsen ne baaye no maame ne me papa kura nyedai ehu ho hwe because enkaye obi a anasa awofo bi a kwaya abortion koyigu koyise and me fight against those things enti na e was me swade about me de me ho example enti me why dada achi enti me yese chenchena ya twan e was say your friend dada na won fi say oh your friend dada de na me na won fi say na your friend dada na your friend dada achi your friend dada achi yegusu afro dada yegusu friend dada ye be friend dada ezi akwa do mo friend me papa no on fro papa no me man friend me papa woni ma de konti a o mo fro papa no MM Zama Tundra so come said it was you back and see and to so sad and dear ma o dey buy you ano enyo we na wade abewo no entimi embreak me chenchena twan e ba ge me break you entrum inside enti wonim asama ye kan no kra ye kan dey ewum enti we ne de eno de emesesa bibia de mese no eno a na mese se be me bia na yere chi ne mpna 5 eno so wo de hwetete na asem na meka no papa no waware baako one na yere akoye afuo e wo goso o mote ho no wasa ware baako no ne na yafuo tachiman no to no wasa akoye baako no na yafuo wasa kropon no wasa ware baako no na takwa enti wo hye wasa kropon na wasa kropon na yere na didi nsem hu na wodwa no tam ne bag oba me ko yi aba no wakosha de yiri ho no wakoyi stress no ahase enti obenyina che tawo o muda nyame mpesa na nyame pe ewu ntem nyame ompe mema wo mo twetwe mpena e wo mo yere no machi obey kobo na wo ware nso bi kan yere ho so wo wale kan eno ya santefo nwuma de wo meni nyame enti no ha ne sei enti se wo hwe na se mpra ne hwe na moa wa no wa wale bi aka ho na do so asema wo kan wonim se mema ne bi ne obey adwen ba emma de ne onya adwen oba wo ne menya adwen no wo mpa ne je wo ware mu ena wo mpese obedi ye hwe wonim aware na ma ne bi kwa o munya hwe aware mu na ejina sa no ma we oba kwa aware a buukunu fani die ma no na nya botre na hwe wukunu na de wukunu be ya ma no anya ma wo okay there's no way say wukunu ka so aware bi aka ho a wakon ho an de kwa aware okay enti the moment a wukunu so aware bi aka ho obeye oba akoko nyina so le gina be nyenyenyenyenyenyenyen no nyenyenyenyen no odin benya problem mo je den ado wasin bo so obeware and at the end of the day one hwa de wo so nya na ware munya okay enti ye ko se me de me nkomo twetwe na esi ha enti me ma kwan tuma fofa wale ema de me ka kire mu nyina ne se oba de wo na wo meki aware na be meki aware a obu ukunu na de ne dia ma no na sa wo ne ukunu te ohwe o kama wo yi bibia ma wo kama na so so wanya ne mpana na wo twe a ja no wo wafutu atu no fo se mi wura wo kwa abrantem okay ebia ne no nkwala wo fie mi wura ebia bo ho ban na nkofa yare ama ana mi wura oba na na twempra wo hwe na wo pe na ware ne kame ho okay na ye hu se ye mienu na etia ware ase okay because o ye ne mpra twempra no beja mpra wi akofa mpra we e basa anhwa na kofa samaba enti ka se mi wura se ebia wo pe bia kan wa na ware pre ko na ye hu se ye mienu nko ana wo ha ntu nim ha wo ha ne mfa sondue mra e no bi gaibu organa ha wa ware mienu ani ma ne nyina e da sore so mo ye nkramofo dabi yen kan sa wonya nipa enti yen nyina enko yen nkramo ni bia na wo de tuma ne fa enti ama monti ase se ukunu wontime ntena wo ngo a wo ho yi free wadwenem hye wo ho dene se be ma na ma ware no be ma no me obefa machi wo ye ti ase se hada bo so ukunu twempena no enye o history ma ye dede ntetiamu ba ema ne bi atrust omukunu to the sense mi kunu de wonye mi kunu de me nko a eno na basa ko hu bibia na ha no enyi mema mama munye ni wo sa side no okay munje ni obibia mu be ba ye mpra twa ni adwuma mama mesrew oba nje ni yesrewa eno ana meka medase mesumi damase se obaye mesumi damase se na nyame so ya aduma 6 June July 6 July ye beba Red Kingdom yeah ni abeta wachi e wo Red Kingdom Premier no na wo so ye wo SG Mo yate ye beba ni abeta wachi ye da se pass so na mmiri pemu no mesa afro bi
Ochina kura hia me amesaba. Oche me hia amesaba. Ento ochina hia me amesaba. Mate. Mesa fro. You premier ni bedru e ka be 1 month a. Me fro na ya to. Me patro mate. So. Ene de awo ene em se me ya agimani so na me nya nyimwie. Abrante se ye wale a ye ma ye kunu no. Enwale ennan enka ye ho. Na me nye sure se oba bia ebeje atum. Me a wotutu a metie enye ade a meje asem we atum da. Isan se me de me kodu de e me nko amenum. Nti me asam no ho no. We ni na de asam ne ba no. Me nkwam dia me nkwam dia. Me kodu de e me nko amenum. Enti me nyi asem no entum. Na me kwei na me sa da maboafo ase. Nya me hira maboafo papa isan se ona so mi mu abrabia na mitime de job time with otutu a April oboba village apartment e opokuya say amanfum fra one man taxes and accounting or US abrochirimam also fra one obehwe wa accounting no taxes and sensem nyina na wakama Vikers kitchen me say abrochire de wote wa ha wo yere kura ontimi no aduane ma na emom abrochire ne nso de mmara bi wo ho be ma wo wale bi ka wo yere ho a ye to be court em say me see you ha wote America me wi amebusa no say wote America say me see you betimi awale bi aka ne yere ho e wo America ana so be ba be wale wo Ghana ha emrepe ma wono menene be twetwe nkomo na mebusa no nyame ya adom na wo de adom dom ya ye de nkomo se ya Ebebremo. Nyame nshiro bibia. I love you all.